салом бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи тилотии навид аст. мустақиман аз телевизиони Сафина дар студия Ҳабибаи Комил. то санаи муҳими таърихии солгарди навбати истиқлоли давлатӣ як моҳи дигар боқӣ монд. ба ифтихори ин ҷашни умумимиллӣ ҳар ҳафта дар гӯшаву канори мамлакат чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ таҳти унвони шоми истиқлол баргузор мегардад. дар чорабинии навбатӣ дар маркази ноҳияи Шуғнони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон сокинону меҳмонон ва сайёҳон иштирок намуданд. тафсилот дар гузориши ҳамкори мо Хосият Худоёрбекзода. طبق نقشه چورابینی‌های بخشیده به 33مین سالگرد جشن بزرگ ملت تاجیک استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هر هفته در مرکز ناحیه شغنان چورابینی فرهنگی فراغتی شام استقلال دایر می‌گردد. در چورابینی نوبتی اهل فرهنگ جماعت دهات میرزا جان شیرینجانов هنرنمایی نموده کمپوزیسیای زیبای و ایدانه را منظور ساکنان گردانیدند. در آغاز چورابینی گفته شد که ناحیه شغنان ناحیه مرکزی ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده، شهر خاروغ را از چهار طرف احاطه نموده یکی از ناحیه‌های کلانترین منطقه محسوب می‌یابد. شغنان در طول 33 سال دوران صاحب استقلالی وطن به مراتب پیش رفته، محض با شرافت استقلالیت کشور سه هدف مهمترین مملکت استقلالیت انرژتیکی، تامین امنیت اوضاع و از بنبست جغرافی و کمیونیکاسیونی برآوردن کشور در اینجا 100% عملی گردیدند. تطبیق عملی این سه هدف در ناحیه برای پیشبرد هدف چهارم استراتژی صنعت‌کنونی منطقه زمینه واقعی فراهم آورده، تشکیل کارگاه و کارخانه‌ها و تأسیس جای‌های نو کاری، کارکرد میوه و سبزیجات به بازار برآوردن محصولات خودی و استحصال محصولات وطنی در ناحیه با مرام جریان دارد. خرد و بزرگ ناحیه با بالید خاطری تام در این بزم ایدانه اشتراک داشته با شکرگزاری از آبادی و فضای تنج وطن از نکهت دوران صاحب استقلالی بهره برداری نمودند. باید گفت که همه ساله ساکنان ناحیه شغنان جشن استقلالیت وطن را با دستاوردهای نظررس استقبال می‌نمایند و امسال نیز چون عنعنه نیک ده‌ها شاهکاری‌ها در قلمرو شغنان زمین مورد عمل قرار خواهند گرفت. امروز نه تنها شغنان زمین بلکه در سر تا سر کشور مردم سربلند تاجیک، مردم تمدن آفر و تمدن پرور شکرانه استقلالیت میکنند و باید بگویم که آرزوی چندین ساله ملت تاجیک که آرزوی صاحب استقلال شدن را داشتند در آخر جامعه عمل پوشید. البته استقلالیتی که امروز ما داریم ثمره زحمت‌های شبانه روزی پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد. ما جوانان خوشبخت هستیم که در چنین دولت صاحب استقلال دنیوی و حقوق بنیاد عمر به سر میبریم. چون در عرفه روز استقلالیت دولتی قرار داریم، تمام مردم سربلند ناحیه شغنان را و در سیمای آن تمام مردم تاجیکستان را به این جشن مقدس تبریک و تهنیت گفته بگذار در خاندان هر یک تاجیک و تاجیکستانی صلح و آرامی فرما باشد. شغنان زمین در دوران صاحب استقلالی وطن شکوفان است و طول 33 سال به یک منطقه کوهی زیبای پرتراوت تبدیل یافته. هر یک جماعت دهات آن دارای بنگاه طبی، کارگاه و کارخانه‌های گوناگون و ده‌ها مرکزهای خدمت رسانی، هر یک دهه دارای مؤسسه تعلیمی، مرکز انکشاف بروقتی کودکان، میدانچه ورزشی می باشد و ده‌ها ساختمان و بنیادکاری‌ها در حدود ناحیه عین زمان ادامه دارند. مرکز ناحیه شغنان شهرک وحدت خودزاده دوران صاحب استقلالی وطن می باشد. امروز این شهرک همچون مرکز ناحیه روز از روز آباد و زیبا گردیده. به حالت کنونی در اینجا 118 انشاءات
ба маблағи умумии 91 миллион сомонӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. аз бинои мақомоти маҳаллӣ ҳокимияти давлатии ноҳияи Шуғнон сар карда то оддитарин маркази хизматрасонӣ дар ин ҷо бунёд ёфта, маркази ноҳия аз фурӯзонкунонии шабона пурра таъмин буда ба як макони тамошобоб табдил ёфтааст. соли 2024 ба ифтихори 33-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 99 иншоот ба маблағи умумии 82 миллиону 432 ҳазор сомонӣ ба нақша гирифта шудааст ки айни замон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани онҳо идома дорад. дар чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ зимни ибрози суханрониҳо қайд шуд ки ҳамкории мақомоти ноҳияи Шуғнон бо соҳибкорон дар сатҳи баланд қарор дошта, соҳибкорони маҳаллӣ дар ободии минтақа саҳми арзанда доранд. гуфта шуд ки ҳамаи ин пешравиҳо самараи неки даврони соҳибистиқлолии ватан маҳсуб меёбанд. ноҳияи Шуғнон дорои истиқлолияти пурраи энергетикӣ мебошад ки ин дар амалӣ гардидани барномаҳои саноаткунонии ноҳия нақши калидиро дорост. фароғату истироҳати хуби сокинони ноҳия, таъмини зиндагии шоиставу сазовор низ натиҷаи ин даврони босубот мебошад. сокинони ноҳияи Шуғнон ба ояндаи шукуфо ва пешрафти беназири минтақа ва дар маҷмӯъ ватани нозанин, боварӣ ва умеди комил дошта, ҳар яки онҳо дар рушди корҳои бунёдиву созандагиҳо худро вазифадор медонанд. шоми истиқлоли ноҳияи Шуғнон ба иди ҳақиқӣ ва базми таронаву суруд табдил ёфта, ба сокинони маркази ноҳия болидахотирӣ ва накати донаро эҳдо намуд. бо мақсади ҳифзи арзишҳои аслии фарҳанги миллӣ ва эҳтиром ба суннатҳои мардумӣ соли 2007 дар Тоҷикистон қонун дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамовозии сокинони мамлакат қабул гардид ки ба андешаи коршиносон ин қонун дар баробари таҳкими сатҳи рӯзгори аҳолӣ, ҳифзи арзиши суннатҳои миллӣ, ҳамзамон барои тоза нигоҳ доштани расму оинҳои миллӣ низ мусоидат намуд. риояи талаботи ин қонун имкон фароҳам овард ки сокинон аз хароҷоти беҳуда худдорӣ намуда сатҳу сифати зиндагии худро беҳтар намоянд. ҷузъиёти мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода аз шаҳри Ҳисор. бо мақсади дар амал татбиқ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби масъулини бахши дин ва танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ байни сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Ҳисор корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. тавре сокинон баён намуданд қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим тавонист ба мардуми тоҷик беҳбудӣ биёрад, чунки то ин давра мардуми мо хароҷоти беҳуда ва ё зиёдатӣ мекарданд. боиси шарафмандӣ аст ки 20 июни соли 2024 ба қонуни танзими ҷашну маросимҳо тағйиру иловаҳо ворид гардид ва аз рӯзе ки тағйиру иловаҳо ворид гардааст, тибқи нақшаи доим амалкунандаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Ҳисор гурӯҳҳои корӣ тартиб дода шудааст ва ҳамарӯза бо фаъолон, ба мардум, бо аҳли ҷамоатчигӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти қонуни танзим анъана ва ҷашну маросим гузаронида шуда истодааст ва аз мазмун ва муҳтавои қонун ҳамагон бохабар шуда истоданд ва маъракаҳое ки дар шаҳри Ҳисор мегузаронанд кӯшиш мекунанд ки дар доираи қонунҳои амалкунанда, яъне қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзим ва ҷашну маросимҳо гузаронида шавад. то қабули қонун буданд шаҳрвандоне ки суннатҳои мардумиву миллиро чун воситаи худнамоӣ, шӯҳратпарастӣ, ба даст овардани обрӯ ва ҳатто мартабаву мақом истифода менамуданд. гарчанде чунин худнамоиву исрофкориҳо имрӯз кам ба назар мерасанд, вале дар роҳи расидан ба ҳадафи ниҳоии ҳукумати ҷумҳурӣ ки таъмини зиндагии шоиста мебошад, бояд ҳар як фарди ватандӯст дар роҳи татбиқи ин қонуни миллӣ саҳмгузор бошад. нисбатан гарм омадани тобистони имсола дар баъзе минтақаҳои кишвар ба хуруҷи бемориҳои мавсимӣ аз ҷумла дарунравӣ ва офтобзадагӣ боис гардид. табибон дар чунин вазъи ҳаво ба сокинон маслиҳат медиҳанд ки дар вақтҳои гарми рӯз дар ҳавои кушод камтар гашту гузор намоянд. нигоҳ доштани сифати маводи ғизоӣ аз ҷумла хӯроку хӯришҳои гуногун аз дигар масъалаҳоест ки дар тамуззи тобистон мардум бояд ба он аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. тавсия медиҳанд табибони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд.
фасли тобистон мавсими пайдоиш ва паншавии бемориҳои сироитӣ буда яке аз самтҳои асосии фаъолияти мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ пешгирии паҳншавии ин гуна бемориҳо мебошад. бо ин мақсад баробари баланд шудани ҳарорати ҳаво дар муддати ҳар 10 рӯз кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри хуҷанду конибодом, бобоҷон ғафуров, гулистон, спитамен ва ноҳияи ҷаборасулов аз сирдарё ва дигар манбаъҳои обӣ кушода намунаҳои обро гирифта аз санҷиш мегузаронанд. бино ба иттилои масъулини маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилоят, таи солҳои охир бемориҳои сироятӣ бо воситаи об паҳншаванда дар ҳудуди вилоят ба қайд гирифта нашудааст. имрӯза вазъи эпидемиологӣ мӯътадил арзёбӣ мегардад ва бевосита албатта ҳар як ҳодисае ки бемории сироятӣ ки дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо ба қайд гирифта шуданд, дар аввал албатта бо гирифтани хабарномаи фаврии сироят аз тарафи мутахассисони эпидемиологҳои марказҳои санитарии эпидемиологии шаҳру ноҳияҳо ҳар як ҳодисае ки ба қайд гирифта шуда таҳти муоинаи эпидемиологӣ фаро гирифта шуда ва бо мақсади муайянсозии сабабу шароитҳои ба беморӣ мусоидкунанда ва манбаи сироятро дарёфт намуда, дар ин васила тадбирҳои санитарию зидди эпидемикиро аз ҷумла равона намудани корҳои безараргардонӣ дар манбаи сироят, баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии санитарии аҳолӣ ва огоҳонидани аҳолӣ аз ҳолатҳои гирифторшавии онҳо ба бемории сироятӣ, албатта суҳбатҳо ва корҳои фаҳмондиҳӣ гузаронда шуда истодааст. бино ба маълумоти мутахассисони шӯъбаи эпидемиологии маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилоят, хуруҷи ин ё он бемории сироятӣ дар давоми 3-4 сол як маротиба ба қайд гирифта шуда, ҷиҳати саривақт пешгирӣ намудани ин гуна бемориҳо дар ҳамин муассисаҳои тиббию табобатӣ барои баланд бардоштани савияи дониш ва малакии кормандон дарсҳои машваратӣ гузаронда мешавад. инчунин дар ин самт аз ҷониби кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳру ноҳияҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ, дарёфт кардани манбаъҳои сироятёбӣ ва дар гурӯҳҳои муташаккил гузоштани маҳдудият пурзур карда шудааст. бинобар фарорасии фасли гармои сол ва баланд шудани ҳарорати об дар манбаъҳои кушод, обанборҳо, дарёҳо ва кӯлҳо ки метавонад ҳангоми обозии шаҳрвандон хатари эҷодкунии сирояти ниҳоят хавфнок ба бемории вабо гирифта шудан аст. албатта вобаста ба пешгирии анин бемории ниҳоят хавфноки вабо албатта дар боло қайд кардам аз манбаъҳои кушод аз 13 шаҳр ноҳия ки бевосита дар онҷо 59 нуқтаи гирифтани оби нӯшокӣ вуҷуд дорад. шурӯъ аз ки моҳи май вақте ки ҳарорати об аз 16 боло мебарояд, албатта гирифта шудааст ва бевосита гирифтаниҳои намунаи оби нӯшокӣ то ин замон идома дорад ва таҳти назорати доимии соҳаи санитарии эпидемиологӣ қарор дорад. масъалаи дигаре ки имрӯз бо фароварасии мавсими ҷамъоварии сабзавоту меваҷот ва захираи маҳсулоти хӯрока аз ҷумла консерваҳои худсохте дар шароити хона тайёр карда шуда вобаста аст, ин риояи қоидаҳои интихоб, тамизкунии меваю сабзавот, инчунин зарфҳо ва тарзи тайёр кардани консерваҳои худсохте ба ҳаёти инсон безарар мебошад. ҳангоми тайёр кардани чунин консерваҳо аҳолӣ ба қоидаҳои санитарии эпидемиологӣ ки дар боло қайд карда шудаанд бояд қатъиян риоя кунанд. мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилояти суғд дар баробари зиёд кардани корҳои санҷишӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки воридоти маҳсулоти пастсифат ва муҳлати истеъмолашон гузаштаро дар мағозаву бозорҳо таҳти назорат қарор дода, ба ин васила ҷиҳати таъмини солимии аҳолӣ тадбирҳои саривақтӣ андешанд. боғу токпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии агросаноатии мамлакат ба ҳисоб рафта, ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо озуқаворӣ, ғанӣ гардонидани сабади истеъмолӣ, таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом, афзун гардонидани имкониятҳои содиротии мамлакат ва бо кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мавқеи муайян дорад. кишоварзони шаҳру навоҳии вилояти хатлон имсол дар натиҷаи меҳнати софдилона ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ба даст оварда, баробари фаровонии бозорҳои дохилӣ ҳамзамон ба хориҷи кишвар низ содироти онро ба роҳ монданд. ҳамкоронам Шаҳлои Аҳмадхон ва Фирӯзҷон Қурбонов аз рафти маъракаи ҷамъоварии ҳосили ангур аз ноҳияи Дӯстӣ гузориш омода намуданд.
نزدیک 5 سال می شود که نهالان این تاگزار کامی مردم کشور را شیرین و خانشان را با خوشه های رنگارنگ و شهدبارپور و پرورنده خیش را صاحب نام و نام کرده است. توکل عبدالحلیم مفتی چند روز است اولین حاصل انگورباغش را که واقع در جماعت دهاتی دهخان‌آباد ناحیه دوستی است جمع آوری نموده بازارهای مملکت را با انگوری پیشپزک خوش‌طعم تامین می سازد. ما در 3 هکتار زمین نمودهای گوناگون انگور پرورش میکنیم به امثال انگور پیشپزک، شاهانه، غلبه، انگشت‌نما و حسینی. تا به امروز ما قسمت زیادی انگور پیشپزک را جمع آوری نموده و فروش برآوردیم و طور میبینید حاصل خیلی فراوان است. هرچند که میچینیم و خریداران از خود همین تاگزار خریداری کرده میبرند، شکر که فراوانی هست و کم نمیگردد. این البته شهادت از زمینهای سرحاصل و باد و هوای مساعد این منطقه میدهد. همزمان موسم حاصل قنداری که فرا رسیده است، نزدیک 30 تا 40 نفر ساکن محلی را با جای کاری موسمی تامین میکنیم که یکی از هدفهای اساسی ما خواجگیداران به حساب می رود. عبدالقادر عبدالعلیموف یکی از سهامدار این خواجگی انگورپرور محسوب یافته به جوانی خود نگاه نکرده الکی پوره از تمام نسخه‌های پرورش نهال انگور برآمده میتواند. او میگوید با خانه گردیدن طلبات اهالی و کارخانه‌های استحصالی با انگور قسم زیادی آن به منطقه‌های گوناگون جمهوری و خارج کشور صادرات کرده می شود. حاضر پیش جریانده حسینه دامسکی پالیچکا شاهان حاضر برزیابس شده پیشکن. ما دیروز از نوع پیشپزک 2 ماشین کلان بارکش را پر کردیم و به بازارهای داخلی وارد کردیم و انا اکنون پس از 10 روز آخر می توان نوعهای دیگری انگور را قنداریم و به صادرات روانه سازیم. چون همه ساله ما از این تاگزارمون 10 تن میوه خوش‌طعم انگوری از جهت اکولوژی تازه وطنی را به خارج کشور میفرستانیم. زیرا طلبات به میوه‌های تاجیکستان در بیرون خیلی زیاد است. خوبی کار در آن است که میوه انگور هرچند تلفیاب باشد هم اما با سبب آنی که نوع‌های آن پی در پی میپزند ما امکانیت‌های زیاد داریم تا پخته رسیدن دیگری نوع آن نوع پختش را به پورگی فروشیم. برای ما امکانیت‌ها فراخ است زیرا مسئولین به ما در این کار کمک میکند. از حاصل فراوان امسال اهل زحمت خواجگی قناعتمند بوده به جمع آوری بندوبست و فروش محصولات مشغول می باشند. البته باید قید نمود که کم یا زیاد گردیدن حجم حاصلناکی بهتر نمودن صفت میوه های محلی از انجام سری وقتی کارهای اگروتکنیکی وابستگی داشته. از جانب تاکپروران تجربه دار خواجگی تاکپرور به این جهتی مسئله اهمیت جدی داده می شود. biz mana shu tez pishar uzumlarni sotib tugatdik. عین زمان که نوع‌های انگور تاگزاری ما مرحله به مرحله پخته می رسد، ما همه روزه این نهالان را از برگ‌هایشان و خوشه‌های آسیب پذیرش را بریده می پرتاییم تا که شعاع‌های آفتاب به این خوشه‌ها رسد و انگور ما طعم طبیعی خودش را دریاب کند. زیرا محض انگور این منطقه را برای شیرین و بلذت بودنش خریداران انتخاب نمودند و ما با استفاده از توصیه متخصصان ساحه کارمان را خوب به راه می‌مانیم. طور شما می‌بینید نتیجه خوب است. با باوری گفته می‌توان که یک نهال این از 250 تا 300 کیلو انگور می‌دهد. ماشو bitta daraxtdan o'rtacha 150 kilo 200 kilogacha oladi. هرچند در قسمت از تاگزار نهالان نو شنانیده شدند اما الکی حاصل بسته به گفته باغداران سال آینده حاصل دیگری پربار به بار خواهند آورد. واقعا هم رشد ساحه باغ و تاکپروری با استفاده ثمرناک زمین‌های تل و تپه و بیکار خوابیده، افزایش صادرات میوه به خارج مملکت، گرفتن درآمد خوب اقتصادی، رشد دهات، بنیاد انشاءات تعینات گوناگون و تأسیس جایهای نویکاری مساعدت می‌کند. گزارش شهلای احمدخان، فیروزجان قربانو برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه دوستی. در ناحیه تاجیک‌آباد باشد حاصل امساله سبزی را اکنون جمع آوری می‌کنند. نسبتاً گرم آمدن تابستان امساله به حاصلناکی این سبزوات مساعدت نمود. همین است که با استفاده از روزهای مساعد کشاورزان ناحیه حاصل پخته رسیده را جمع آوری و به بازار می‌برند. رفت جمع‌آوری حاصل امساله نشان می‌دهد که زحمت امساله کشاورزان نتیجه دلخواه به بار آورده است. این روزها خواجگیداران از آب و هوای مساعد استفاده برده بهر بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل بارنج به دست آمده زحمت می‌کشند. ناحیه تاجیک‌آباد از منطقه‌های کوسر کشور بوده. طبق اطلاع مسئولین اقلیم اینجا برای پرورش سبزی مساعد بوده. همه سال دهقانان ناحیه
توسط دسترس نمودن تخمی خوش‌صفت حاصل دلخواه به دست می‌آورند. در نوحه توچکوبود طبق دورنامه این سال 142 گکتار کشتی سبزیجات گذرانده شده است که از این 112 گکتارش سبزی می‌باشد. این حال چخیلی که می‌بینید علاقه جمع‌آوری سبزی آغاز گردیده است در نوحه. این سال باد و هوا بسیار مساعد آمد برای دهقانان. نه تنها سبزی بلکه تمام نمودی زراعت‌ها در نوحه خوب شدگی‌اند و امروز سبزی جمع‌آوری شده را دهقانان با بازارهای نوحه و با بازارهای شهر دوشنبه برده با مردم پایتخت و فروش می‌برند. مردم نوحه توچکوبود کوشش می‌نمایند که در تامین امنیت عضوخواری کشور سهم خود را گذارند. جهت اجرای دستور سپارشی سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید زیاد نمودن میدان‌های کشت کارتوشکا ثمران استفاده نمودن زمین‌های نزد حولگی ساکنان نوحه دست جمعانه زحمت می‌کشند. ساکنان نوحه زمین‌های نزد حولگی اشان را ثمرانک استفاده برده برای تامین احتیاجات عائله خود در آن همان نمود سبزیجات را پرورش می‌نمایند. کشاورزان ناحیه توچکوبود در تامین امنیت عضوخواری کشور سهم بیشتر میگیرند که این با فراوان شدن بازار داخلی از محصولات خودی مساعدت مینماید. новобаста аз таъсири шиддатнокии вазъи геосиёсии ҷаҳон ва паёмадҳои тағйирёбии иқлим дар натиҷаи амалгардонии дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самтҳои таъмини суръати пешбинишудаи рушди иқтисодиёти кишвар истифодаи самараноки имконияту захираҳои мавҷуда ба кор андохтани иқтидорҳои нав ва фаъол гардонидани иқтидорҳои амалкунанда ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ ва истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ дар нимсолаи якуми соли 2024 дар маҷмӯъ устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъмин гардида ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 61,7 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он 8,2%-ро ташкил додааст. дар ин бора зимни нишасти хабарӣ вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон завқи завқизода дар ҷамъи хабарнигорон иттилоъ дод. тавре зикр шуд суръати рушди иқтисоди миллӣ дар ин давра асосан аз ҳисоби зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 11,5%, кишоварзӣ 9,6%, хизматрасонии пӯлакӣ 16,6%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 15,7%, гардиши савдо 11,9%, боркашонӣ 13,8% ва мусофиркашонӣ 9% таъмин гардидааст. ба иттилои вазир дар моҳҳои январ-июни соли 2024 таваррум 1,9%-ро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 0,4 банди фоизи паст мебошад. дар ин давра таваррум асосан аз ҳисоби болоравии нархи маҳсулоти озуқа, молҳои ғайриозуқа ва арзиши тарофаҳои хизматрасонӣ ташаккул ёфтааст, гуфта шуд дар нишасти матбуотӣ. бо мақсади рушди низоми қонунгузории соҳа ва фароҳам овардани заминаи ҳуқуқию ташкилӣ дар шаҳр моши сипаришуда 15 лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳия ва аз ин 6 лоиҳа ба тасвиб расидааст. инчунин аз ин теъдод 3 лоиҳа дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва 6 лоиҳа дар мувофиқаи вазорати идораҳо қарор доранд. ба иттилои вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон Гулнора Ҳасанзода музди миёнаи ҳармоҳаи номиналии меҳнат ки ба кормандони кироя пардохт шудааст 2149 сомониро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 13% зиёд мебошад. дар самти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ мақомоти мазкур корҳои назаррасро сомон дода дар ин давра аз ҷониби хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ фаъолияти 1367 субъекти хоҷагидор мавриди санҷиш қарор дода шуд. аз санҷишҳои гузарониндашуда 1014 адади он нақшавӣ ва 356 адади он санҷишҳои ғайринақшавӣ мебошанд. иттилоъ дода шуд дар нишасти хабарӣ.
در نیمساله اولی سال 2024 واردات سرمایه خارجی به اقتصادیات تاجیکستان 1.95 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 45.9% زیاد می باشد. واردات سرمایه مستقیم خارجی در این دوره 153.9 میلیون دلار را تشکیل داده به 112.6% برابر شده است. این نقطه را ضمن نشست مطبوعاتی رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان رحیمزاده سلطان نورمحمدپور بیان داشت. ذکر گردید که در دوره حساباتی جهت جلب سرمایه مستقیم خارجی 3 سازشنامه نو به مبلغ عمومی 2 میلیارد و 16 میلیون دلار برای بنیاد کارخانه‌های استحصالی به امضا رسانیده شده است. همچنین در این دوره مجموع لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی عمل کننده از 88 عدد عبارت میباشد که مبلغ عمومی آنها 49.6 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. در نیمساله یکم سال 2024 حجم استحصال نیروی برق با نظرداشت دیگر استحصال کنندگان مستقل 7 میلیارد و 949 میلیون کیلووات ساعت تشکیل داد که این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 80.4 میلیون کیلووات ساعت زیاد گردیده است. در این دوره استحصال نیروی برق در نیروگاه برق آبی در حجم 7 میلیارد و 26 میلیون و در مرکزهای برق و گرمدهی در حجم 922 میلیون کیلووات ساعت تامین کرده شده است. در نشست مطبوعاتی مسئولان جمعیتی سهامی کشاده برق تاجیک، شبکه‌های انتقال برق و شبکه‌های تقسیمات برق همچنین ذکر کرده شد که در دوره حساباتی تلفات نیروی برق در مجموع 35.3 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داده است. حجم استحصال نیروی گرمی باشد در این دوره به 782.9 هزار گیگاکالری برابر است. اطلاع داده شد که با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تامین استقلالیت انرژتیکی، بالا نمودن اعتمادناکی فعالیت انشاءات استحصال کننده برق و گرمی با جلب سرمایه شریکان رشد، عین زمان یک قطار لایحه‌ها در ساحه الکتروانرژتیکا تطبیق گردیده ایستادند که عملشوی آنها در رشد این بخش مهم زمینه مساعد خواهد گذاشت. در نشست روزنامه‌نگاران با دیگر سوال‌های خود نیز پاسخ‌های مشخص گرفتند. در دوام 6 ماه سپری شده سال روان به مؤسسه‌های تندرستی ولایت استوغ به مبلغ عمومی قریب 23 میلیون سومانی دستگاه و تجهیزات نو تشخیص و طبابت وارد کرده شده است. این در نوبت خود امکان داد که سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی ولایت بهتر و خوبتر گردید. رهبریت ریاست تندرستی ولایت در نشست خبری بر روزنامه‌نگاران اوید به این و دیگر سمت‌های فعالیت مؤسسه‌های طبی معلومات پیشنهاد کرده گردند. در نیمساله اولی سال جاری بنای الوگی مرکز سلامتی شهر استرافشان با جلب مبلغ‌های بودجت محلی و از حساب همانمود سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری و طریق حشر در ناحیه 8 3 بنگاه طبی در شهر استرافشان 2 عدد مرکز سلامتی دهات، در ناحیه ظفرآباد 1 مرکز سلامتی دهات و 1 بنگاه طبی بنیاد و به استفاده داده شده. در سال 2024 تعمیر و ساختمان 132 عدد مؤسسه‌های صحی تندرستی ولایت به نقشه گرفته شده است. اطلاع داد ضمن برگزاری نشست خبری سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت حبیب الله خیرالله‌زاده قید گردید که از بودجت ولایت برای تامین احتیاجات صحی تندرستی 344.4 میلیون سومانی جدا گردیده است که اجرای نقشه 99.5% را تشکیل می‌دهد. در این دوره اینچنین از همین سرچشمه‌ها 1845 عدد تجهیزات و لوازمات طبی با مبلغ 22.9 میلیون سومانی خریداری و با مؤسسه‌های صحی تندرستی دسترس کرده شده است. در 6 ماه سال 2024 از طریق کارمندان سرریاستی خدمات طبق نقشه کاری 208 سنجش نقشوی و غیر نقشوی گذرانده شده. 173 نامگوی به مقدار 524 عدد موادهای داروواری و آرایشی و گیگینی مهلت استفادهشان گذشته و 166 نامگوی به مقدار 1403 عدد موادهای داروواری و آرایشی و گیگینی به سرتیفیکت مطابقت صفت دریافت و از معاملات گرفته شده است. در ادامه نشست مطبوعاتی اشتراکداران اومید به صفت خدمترسانی طبی، سطح صادرشوی قانون‌ویرانکنی‌ها، مسئله‌های وابسته به تولد و فوت مادر و کودک، تطبیق عملی برنامه‌های ساحوی، واردات موادهای داروواری قلبکی و به سرتیفیکت مطابقت صفت و مسائل دیگری که به سطح خدمترسانی طبی و تامین سالمی اهالی وابسته است مبادله افکار نمودند.
چند است که در شهرک و محله‌های حدود ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه وخوری گروه کاری ناحیه با ساکنان کوچه و محله‌ها برگزار می‌گردد. اقدام مذکور این نوبت در محله‌های یکم می و مشعل ناحیه دایر شده. اعضای گروه از رشد هنر و احیای طعم‌های ملی در این محله‌ها از نزدیک آشنایی پیدا نمودند. گزارش همکاران ما در این خصوص. همین اقدام معرفتی فرهنگی دوامی چند است در دوره یک طرح مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه روی دست گرفته شده است که در دوره آن هنر، مهارت کدبانوگی، ملکه کسبی بانوان و زنان خانه‌نشین و امثال اینها معرفی می‌گردد. اقدام مذکور در شهرک و محله‌های حدود ناحیه شاه منصور برگزار شده. اصلا داوطلبان آن هنرمندان نوآشنای محله‌ها به حساب می‌روند. بعد محله فلکان این نوبت اقدام مذکور در محله‌های یکم می و مشعل ناحیه شاه منصور برگزار شد. تشبثکاران می‌گویند هدف آنها مساعدت با احیای هنرهای قدیمه، آماده ساختن طعم‌های ملی از جانب بانوان، نمایش رسم و آیین‌های قدیمه و معاصر و امثال اینها میباشد. مقصد از برگزاری چنین چرابینی‌های معرفتی و آموزشی این تیار نمودن جوان دختران به حیات مستقلانه، یعنی که پیش از آن که هر یک دختری خانه‌دار می‌شود باید یک هنر داشته باشد که ساختن خوراک‌های ملی محلی، دوختن گلدوزی ها و بسیار هنرهایی هستند که باید جوان دختران از این آگاه باشند. گروه کاری زیر رهبری معاون رئیس ناحیه شاه منصور زرینه زورزاده از نمایشگاه هنرمندان و کدبانوهای محله‌های مذکور دیدن کرده با هنر و مهارت آنها بهای بلند دادند. حاضرین جوان دختران را به آموزش و از خودکونی کسب و هنر، آماده کردن طعم‌های ملی تلقین نموده، صاحب هنر و به زندگانی مستقلانه آماده بودن آنها را امر ضروری دانستند. همچنین گروه کاری از استفاده مقصدناک زمین‌های نزد حولگی باشندگان محله‌های یکم می و مشعل بازدید به عمل آورده برای تطبیق هدف‌های حکومت کشور در سمت استفاده مقصدناک زمین اظهار منتداری نمودند. گفتند ضرور است که تدبیر معرفتی فرهنگی در دیگر شهرک و محله‌های حدود ناحیه شاه منصور نیز گذرانیده خواهد شد. маълум ки ба таври доимӣ эълон гардидани озмунҳои ҷумҳуриявии зеҳнӣ, фурӯғи субҳи донои китоб аст ва илм фурӯғи маърифат таваҷҷӯҳи ҳамаи наслҳоро ба китобу китобхонӣ бештар намуд. ба хотири омодагии хубтари хонандагону омӯзгорон ба ин озмунҳо дар таътили тобистона дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ва шӯъбаи маорифи ноҳияи Хӯросон ҳар рӯзи шанбе дарсҳои хониши асарҳои бадеӣ доир карда мешавад. дар ин дарсҳо дар баробари хонандагон ҳамчунин омӯзгорон ва кормандони шӯъбаи маорифи ноҳия низ اشتراک می‌کنند. боиси хушнудист ки имрӯзҳо бо ташаббусҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҳамагон ба мутолиаи китоб пайваста тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ва шӯъбаи маорифи ноҳияи Хӯросон ҳар рӯзи шанбе миёни хонандагону омӯзгорон ва кормандони шӯъбаи маорифи ноҳия дар ин таътили тобистона дарси хониши асарҳои бадеӣ доир карда мешавад ки роҳандозии чунин навъи таълиму тарбия яке аз воситаҳои муҳим барои ҷалби хонандагон ба китобхонӣ мебошад ва омӯзгорону масъулини муассисаҳои таълимӣ нахуст шароити озоди интихоби асарро ба хонандагон фароҳам меоранд. хониши китобҳои бадеӣ аз тарафи хонандагон, омӯзгорон ва кормандони шӯъбаи маориф баргузор мегардад ва онҳо ҳамроҳи хонандагонашон ки аз тарафи номгӯи адабиётҳои тавсияшудаи китобҳои бадеӣ ки аз тарафи раисати маорифи вилояти Хатлон ба мо пешниҳод карда шудааст дастраси муассисаҳои таълимӣ гардонда онҳо тибқи ин рӯйхат китобҳои бадеиро мутолиа карда истодаанд. ҳадафи асосии пешгирифтаи хониши китобҳои бадеӣ ин хонандагон бояд дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия ёбанд, зеро шахс вақте ки мутолиа менамояд ба ягон гурӯҳҳои ифротӣ, гурӯҳҳои террористӣ ва дигар шомилшавӣ ба ҳамин гурӯҳҳо қатъ карда мешавад, зеро вай бисёр фикру завқи худро ба хондани китобҳо машғул шуда ба ҷое мерасад, ягон касби интихоб кардаи худ сазовор мегардад. маврид ба зикри хос аст ки имрӯз хушбахтона робитаи кӯдакон, наврасону ҷавонон ва омӯзгорон ба хондани китобу китобхонаҳо қавитар шуда истодааст. барои ба китобхонӣ ҷалб намудани хонандагон ва ба роҳ мондани тарғиби адабиёт дар байни онҳо қабл аз ҳама зарур аст ки хусусиятҳои хоси синусолӣ ва вижагиҳои майлу рағбати ҳар як гурӯҳи хонандагон мавриди омӯзиш қарор дода шавад ва тавре дида мешавад ҳамин тавр ҳам ҳаст. ҳамзамон бояд гуфт ки тавассути мутолиаи китоб метавон таърихи гузашта, ҳаёти имрӯза ва
آینده درخشان خلق و ملت خود را به نسل‌های امروز آموزانیم و محض کتاب است که به ما رسم و آیین و عنعنات نیک ملیمان را بازگو کرده امکان می‌دهد که سطح دانش خود را پیوسته مکمل گردانیم. ما کلکتیو آموزگاران مؤسسه رقمی 10 ناحیه خراسان هر هفته روزهای شنبه خوانندگان را به کتابخوانی جلب می‌نماییم. یکی از راه‌های خوبی دانش اندازی و خوانندگان میباشد. چنانچه گفتند کتاب دوستی انسان است. من در تعطیلی تابستانه وقت خودم را بهوده صرف نمی کنم و به کتابخانه مکتب می آیم و کتاب های بدیعی را مطالعه می نمایم، زیرا به من روحیه بلند می بخشد. من در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می ورزم و از همین سبب کتاب های زیادی را مطالعه کردم. پدر و مادر من در این کار به من کمک میکنند و اثرهایی که دسترس ندارم آنها را خریداری کرده به من می آورند و من مطالعه می نمایم. کوشش می کنم که اثرهای زیاد را خوانم و در آزمون‌های گوناگون اشتراک ورزیده سزاوار جایهای نمایان کردم. هر ساله در تعطیلی تابستانه به کتابخانه آمده افسانه و ربایی و غزل و دیگر اثرهای شاعران را از خود می نمایم. من در این مدت کتاب‌های زیادی مطالعه کردم و اثرهای آنها خیلی به من پسند آمد. من به همه همسالان خودم توصیه می‌دهم که در وقت‌های بیکاری بسیارتر به خواندن کتاب‌های بدیعی مشغول شوند، زیرا خواندن کتاب‌های بدیعی شوق‌آور بوده به انسان روحیه بلند می‌دهد. واقعاً مطالعه کتاب و یا اثرهای بدیعی در حیات و فعالیت انسان جای اساسی را اشغال می نماید. کتاب نطق انسان را رشد بخشیده برای سخنرانی و سخنوری، درک محیط اطراف و ظهورات طبیعتی عالم خدمت باسزا می کند. مطالعه کتاب به انسان حیات خوشبختانه را تلقین می کند، مهر و محبت را به اطرافیان زیاد می گرداند، از بدی و دروغ و خیانت نگاه داشته دوست داشتن اهل بشر، مهربانی و رحمدلی را ترغیب می نماید. گزارش شهلای احمد خان طالب جان سیفف بر برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه خراسان. ماه ایولی سال روان گرمترین ماه در تاریخ گردید. طبق اطلاع آب و هواشناسان در این دوره حرارت معین شبانه روزی تا 42.5 درجه رسیده است. پند سگانیک‌های جهان که در باغ حیوانات جمهوری مردمی چین نگاه داشته می‌شوند 10 ساله شدند. شرح خبرها از خارج کشور در صفحه نوبتی برنامه. در گرمترین نقطه زمین که با نام وادی مرگ در امریکا مشهور است، بلندترین حرارت هوا در تاریخ ثبت شده است. در ماه ایولی سال 2024 حرارت میانه شبانه روزی در آنجا تا 42